Kau pakai mat ke bangikran, kalau halo ke jingedai ketika heritage village, hantai apa Mawphlang. Kumba PE bahagi ni kisnam ki baladap ka heritage village hantai Mawphlang kala syusa long terang tu. Hot ki agreement ki pamansya kalau ba kimpet ke hima. Tenrei new iba ka singtrei kam kalau ka batelot kamla mo ban perlong ya ketika cakap aku kata ke cakap ke bang itu ya invest lah bun kepisan apa district council andrei ngim semla ban pen internet eka de ngilarai da ka special committee ke bakan thup ke district council bat ki member jong ka hima Mawphlang baya ketika cakap ngin outsource no kamu ngikot ya ki private parties ki badan ke interest ban promote ya tourism ani ban sumar ya ketika cakap bat bakin develop itu kecaka bangin shu IY no hakinu nu Haki Riew Shimet ni kam prepare ya ki lokal lajong ya ki brio di bana katukat han but menne ka singi la yo receive ka way ka representation na ka way ka kanhun ka bala ai express ka interest ka jongti bakin Pyniaid na pe itega heritage ba ka jo ka poru ngila revive lani ngila penkelai ya ke MOU haka jingedai bat ka share apa dan ke hima baka district council haka baka district council kan yo 60% bat ke hima kan yo 40%.